Sebab dengar dikenahi ane jani Kuranane bukan nyawane ugugen Ngari yang tu sing karwan hundok Ngamik-mik tak terpragat Sing rerenan gawe nang kopi panas serba salah beli dadi anak muani sing tan bener beli di madan adine ini cuma pelih gitu gak ini cuma pedih ku sing pesan ilu mengaji yang beli mari beli mendak ilu galah ras sepanan beri mulai ilo ngambung tengah yang dibangun ilo nyal jauh pangkengken beli dati kurenan hati pangkengken nyerah beli nyerah kalah beli kalah paling melah lungan beli mengalah nyerah beli nyerah kalah beli kalah paling melah lungan beli mengalah salah beli dadi anak muani sing tan bener beli di matan adine kene kaine cuma pelih gitu kaine cuma pesan ilu mengaji yang beli mari beli mendak ilu galah yang beli memunyi ilu bang ras sepanan beli mulai ilu ngambung dibangun ilo nyal jauh pangkengken beli dati kurenan adi pangkengken
tindih untuk menang. Dot meliang piana ke pelalian nanging tu sing nyidang tiang tonden gajian. Dot ngajak kurenan ke salon mare tiang buka isin dompet bekaon kaling ke salon. Liang piana pelalian melibas nungang sehat. Tit ada bunyi kletak-kletit kadena terak mekirek kilometer listrik ngeling ngis jagma kita menangis kalma jalan megae motor sing ngisi lengis kanggo ang jani buen tiang meulehan kepisah ke sampingan. Coba tiang kepisah ke dajanan Tenyenawang iya enyak mesilihan. Aduh lacur tu sing man kena heluwong tiang ide tulung. Aduh lacur tiang ketundung. Coba tiang kepisah gedelodan Enyenawang iya enyak mesilihan. Astung kare tiang man nanging tiang mekesiap iya ngorahang 5% per bulan. Alona ngorahang pipis sing bekelang mati nanging yen sing ngelah tipis rasane cara mati. Widi-widiane ngorahang mati sing mebekel empukan nanging yen sing ngelah empukan ngadenang bekesuargan. Ada bunyi kletak-kletit kadena terak mekirek kilometer listrik ngeling ngis jagma kita menangis kalma jalan megae motor sing ngisi lengis kanggo ang jani buen tiang meulehan kepisah ke sampingan. Coba tiang kepisah ke dajanan Tenyenawang iya enyak mesilihan. Aduh lacur tu sing man kena heluwong tiang ide tulung. Aduh lacur tiang ketundung. Coba tiang kepisah gedelodan Enyenawang iya enyak
mesilihan astung kare tiang man nanging tiang mekesiap dia ngorahang 5% per bulan alona ngorahang pipis sing bekelang mati nanging yen sing ngelah tipis rasane cara mati widi-widiane ngorahang mati sing mebekel empukan nanging yen sing ngelah empukan ngadenang bekesuargan. Pematine sing dadi tagih agat jani nungidang angke angkiane benileh manipuan pasti metagih mekejang pasti mulih sing itu ngelacur muak anak sugih hidup pekengken aneh lakar ageh ada nak lacur masih ada nak sugih ngalih bahagia apa sedih ngai bener apa pelih yen dadi tiang ide ngai karma ane luwe sing dadi sombong-sombong mare dadi anak sugih sebangane sing dadi toleh angkiane benileh jalan melaksana luwe seton dene metake apang rakayu kepangge manipuan matiku sing mebekel empukan ada nak lacur masih ada nak sugih ngalih bahagia apa sedih ngai bener apa pelih yen dadi tiang ide ngai karma ane luwe sing dadi sombong-sombong mare dadi anak sugih sebangane sing dadi toleh pragat megam nang marah hidup bekuangan hidup pemula perjuangan
ngondene metage apang rahayu kepangge manipuan matiku sing mebekal ampukan